Справа от меня находится боец из Кыргызстана Айжигитулу Джумабек. Сегодняшний его оппонент боец из Дагестана Гаджиев Рустам. Мы не соблюдаем правила, уважаем друг друга. Напоминаю правила. Затылок не работаем, позвоночник не работаем, локтями в голову не работаем, коленом в голову только стойки. Экипировку без сетку не хватаем. По команде стоп и начать сидеть всю монету. Приветствую друг друга. Дальше обоим пугла. Раунд номер 1. Бойцы, внимание! Файт! Поставили. Работаем, все хорошо. Что стоит? Girgen Arap'ta sol elini dikkat et tekrar gidiyor. Sol elini. İlik tepkin. İlik tepkin. Top ilik tepkin. Vai, Bacos! Hadi ilk şok yapalım. Göster. Достали. Утдошан ичгээ. Сол бүжиг. Hey,
Стоп. Рефери. Братан.
İşte çabuk kapalı işte. Rahat değil. Kalkıyor. Çak. Dicik koy. Koy. İşte. Var. 20 minut kaldı. Vücutlar işte. Çıkıp koy biraz. 20 minut kaldı. Cuma. Başaka. Aynen. Butur. Başını götür. Çık. Başını götür. Çıkar başını götür. Kazalar ne? Başaka. Arka götürmez abi. Soldan. Cuma işte koy 18 kaldı işte. İçke başka işte koy. Stop, время на лугу. Скорбина кирит таша. Давай, вышел. Давай. Solkutunu asla kirgizmeyin. Arjada periyod kılın. Otur buram. Evet. Arkadaşlar burak oldu. Burada telaka burak arkadaşlar. Telaka. Bunu izle gel. Gel Aynen başla kana. Ağzına çıkar kart. Tamam. Oğlum çıkar. Lütfen bak. Vücutları istep duruyor. Özün istegin. İşte İşte. Cuma sen su batasın. Denizler var Cuma. Gireme. Vur. İçine arın. Cuma kol. Kol değil Cuma. Evet Cuma al. İsteversin mi? Cuma al. İsteversin mi? Gir. Atmayın benimle. At. Oğlum çağır. Evet. İşte. İçke başka, korpus baş. İşte. Başkadan işte. İç baş. Vur Cuma, vur. Başını götür, başını götür. Gel işte. Ne? Kazalanın şaşpay Cuma, şaşpay. İçke başka oraya. Evet, içke başka. Ya mutlum bırak. Cuma kalk. Ya aylandan Cuma. Ya başla kaylan Cuma. Nerede? Sen mutlum ya Cuma. Ya başla kaylan Cuma. Ya başla kaylan.
Стоп! Итак, уважаемые дамы и господа, единогласным мнением судей победил под ваши аплодисменты Альчигитулу Чумабей! Республика Кыргызстан! Итак, вас поздравляет чемпион мира ТНА, чемпион мира ВКФ по K1 Тимур Джокер Айляра.